Omo kaisa nirokni bagai je college admission ni bagai topimani nirok college admission khai phro college admission ni merit list nokhagai naisingui tongmani engke nirok bahai ke check khainai bahai no siangui tong engke nirok o video no nailedi engke college admission ni bagai nirok merit list ni bagai nirok nai manai engke faidi nai naileni bahai ke nailai poni date no sikang nai nailegra nai BA BSc BCom 2024 ni sing 2025 ni u bosor ni tabo date pone 06 June 2024 ni simeng 11 June omo jora mane bone application online submission khaibani tabo nirok college ni admission bagai ge boy merit list engke tag 18 ni simeng nokala 3 pm engke first round nokala 20 tini to 22 sikai to hange 20 ni simeng 25 jora nirok merit list nagi mane first round ni bagai te publish tangno ne vacancy rok subject wise college nirok nagi manai 28 June 2023 afro nirok subjects rok bo choose khagi manai ta subject rok boro tong te second round henke 3rd July 2024 3 pm waiting list rok nokhanai ta bon for second round haini admission is select ngai first round ni waiting rok tongnai rok ke tabo nirok physical tabo thangai admission ni bagai original document rok langai ma thangnai afro 5 July 2023 24 10 afro ni 5 ni siming 10 jora nirok je holiday bird rogoi afro khagi manai da afro ke nirok je waiting list tongoi nirok college thangai orone musugoi tong hange o je college naga ni musung mane or jaga one thangai offline thangai je nirok thangai maro sinai da te bone pore merit list nokhafinai vacancy or busuk dong afro bro bukono goi ronai 12 July 2024 3 pm nge class rog start nai 24 July 2024 ro nge friends ong asuk jorote ni te bunai lefini taboke tamane hinai ne nge merit list bahai ke nai ne nirok nge bono tabok nono phono goi ronai nirok sikang puila Google Chrome thangdi ang tabok no Chrome thangai phonongnai engke tabo Chrome file hang maike engke tabo ne search ma khaine tamai search khaine engke na bunai de general ni college general namane oro jaga ni no search ma khaine tabo MBB engke MBB ni no search ma khaisinai ta MBB ta search khaine engke mbb.in om haike search khaigai MBB college mbbc.in om haike search khai pa mau bahai ta engke ne ro haike search khaide mon ke link kisa omong na bon ke direct om haike link open nang nai om haike phaimai nuk mani pore ke tang ni rok ma khainai tabo ni rok om haike nuk mani pore brok ni rok tak bor jaga click ma khainai hinge na di admission o click khadi oro admission o click khaila hangke jani college do omo paisa ni rok tabo women's college na la hangke women's college ni website o thangai ma khainai bon pore ke BBMC college o thang hangke BBMC ni college o ni rok search ma khainai je merit list college wise ke merit list no khauta angke ni rok tabo om haike tabo angno no example no phono goi ramani se MBB college o angke ni rok om haike search ma khainai hita engke tabo merit list no khala hai hi or jaga ni rok je admission o hi ang tis bro click khai phonong mane om haike na admission ko click khai hangke om haike merit list for admission 2024 he tak nungnai bon pore ke confirm merit list he first round ni phunok jangnai bone 27 jora ni rok or jaga nugui manai bon pore ke confirm merit list PWD ni bo te waiting merit list ni bo or jaga go nuk jagai tongo ken rok confirm merit list on nuk yang la hang ken rok ni waiting list on nai di hai ken ne nugui manai eke je ni rok ne bahai ke nuk nai di tabo kono ang download khai phunok nai first confirm ni go click khai nai bon pore ke tabo omai ke page open nang nai ai kisa loading mane pore omai ke ni ne page nung nai bone pore ni ne form number rank number bone pore ke bumang bone pore ke class 12 ni total mark bone pore ke bengali subject ot busukma grand total bahai ke percentage rok bo phunok jangnai ta ai ke ni ne je you are hingke or jaga you are selected provisionally for admission with Bengali major ni om haike nugnai boni pore ke tei bor tola ko thangai nai manai
tolago hinkhe ST student provisional Bengali subject rokni bagwi hinkhe first major ni bagwi ta hinkhe or jaga bumung haikhe nungnai sumen chakma e bahai rok ta haikhe bumung nungnai pon pore khe tei or jaga nai hankhe amake SC rokni bagwi SC ni go nirokni nugui manai haikhe no nirok nai nai manai pon pore khe takte kaisa women's college ni bagwi ang nirok kaisa phunugui rok pinai je jaga ni go roya khong hankhe yang site ni yagra site ni latest news and event o thangi nirok nagi manai PG admission in PG course 2023 bon pore khe admission 2023 or jaga ko kilkhai hankhe ta brong ni je thangnai bosor ni si or jaga nugjagui tong hongkhe ta latest ni hinkhe or jaga nugjaya ko brok or jaga ko merit list ni brok list ko phro romaya khota hinkhe tabo alka college ni nirok haini naikhinai hinkhe bahai ke nainai tabo nirok college ni bumung haini search kaipidi Ramthakur college hinkhe Ramthakur college ni haikhe search kaipidi ta tabo Ramthakur je jaga kri ko brok ni merit list no roya khongkhe haikhe brok phunugya kho hinkhe tabo Ramthakur college haikhe Ramthakur college Agartala haikhe search khainai boni pore khe tabo naide or jaga home page o ang click khainai home page o click khaila hankhe tabo ni hai first page o je dot Ramthakur college.sc.in hai hinkhe home page boroni do je nirok hai add rokni go hala hankhe nirok naigi mayang nai haini bage je jaga home page o hagan ingla hankhe .sc.in hai ni go hagan in thangnai ta bon pore ta nirok ni net ni bage haikhe loading tong ke haikhe nirok naini di tabo hai no merit list nukhinai hinkhe ta Aurobindo college ni no naini hinkhe Aurobindo college ni Sri Aurobindo college ni search kaipi uti bo hai ta haikhe no same process ke naigi ma thangnai broni home page o thangai hinkhe tabo nugjala hole hinkhe tabo net sulo ni bagai ane kahake nugjaya ngai dong haike admission thang selected list o thang haike tabo kahake nugjaya ngai dong ane hinkhe selected list o thang haike nirok nugui manai haike click ma khainai ta haike click khaigi nailai di hinkhe video no sajala haike like share subscribe khaigani ta ponglai di tei ni friends no bo share khaigani ta ponglai di bro bu haike merit list naigani bagai bro ready ngai tong ha tei kahage siso yangai tong hangke bro bo naimagani bagai ke nirok private job khaigani rok part time hai private job khaigani hangke musugui tong hangke channel bi krengi tong lai government job roni bagai try khai hangke channel bisingtwi krengi tong lai nirok channel bisingtwi government job tei private job hai tei bo latest je information rok nirok channel bisingtwi nugui manai ke channel bai krengi bo tong lai je phro no musung no joto no hambai